ovom videu pokazat ću kako eksportati PDF iz AutoCAD-a, a zatim ga konvertirati u visoko kvalitetnu sliku. To nećemo raditi na klasičan način, znači preko printa odnosno plota, nego sa opcijom znači eksport i PDF. Prije svega moramo znači u ovom tu pogledu odabrati da nam se vidi cijeli prikaz koji je nama potreban. To je recimo ovaj tu dio koji se nalazi unutar ovih granica. I zatim odaberemo znači eksport i PDF. Sve ove tu opcije nećemo dirati, znači ostavit ćemo ih defaultne. Odaberemo znači folder neka bude desktop i ime ostavit ćemo isto te odaberemo save. Time smo dobili znači na desktopu datoteku, samo sekundu, PDF datoteku koja je stvarno odlične kvalitete, znači sve se vidi, sve linije, sve brojke, svi detalji su vidljivi i nju sada želimo prebaciti u format slike, bilo JPG ili PNG, bilo koju. To ćemo napraviti najjednostavnije po mom osobnom mišljenju putem Photoshopa. Odaberemo desni klik, Open with Photoshop. Ovdje nećemo znači ništa dirati, jedino ova tu rezolucija vama će vjerojatno biti ona na primjer na 200. Ako želimo da stvarno bude kvalitetno, tako stavimo i na 600 kako je bilo i AutoCAD-u. Odaberemo OK. Kao što vidimo, znači ovdje tu trenutno nema pozadine nego je sve transparentno, zato moramo dodati, odaberemo ovaj solid color i nju stavimo pod bijelo, tako da napravimo jedan bijeli background. A ovaj layer moramo staviti ispod layera kojeg smo eksportali u AutoCAD-u. Evo ga, to je sada to, znači imamo PDF pozadinu i ovu našu bijelu pozadinu. Recimo, pošto je ovo studentska verzija, možemo izrezati ovaj tu cijeli dio, tako da odaberemo znači ovu tu opciju i ne znam, nam je potreban ovako ovaj ovdje dio. To je to. Odaberemo znači, mi smo sada odabrali ovaj dio, ali mi želimo zapravo odabrati ovaj ostali dio. To napravimo sa Ctrl Shift i I. Napravimo znači inverziju, znači sada nije dio ovaj ovdje, područje nije označeno nego ovo izvan. Odaberemo znači layer 1 i kliknemo delete, time smo izbrisali sve izvan ovog označenog dijela i zatim kliknemo na ovaj color fill, desni klik rasterize i zatim opet stisnemo delete tako da izbrišemo sve ostalo. Ctrl D da bi sve označili i zadnji korak je znači edit odnosno image i odaberemo trim, transparent pixels tako da se ovo tu sve transparentno izbriše, ok, i mi ovdje imamo ovaj dio koji nam je zapravo potreban, koji smo eksportali iz AutoCAD-a. Zadnji korak je znači da ovo tu spremimo kao sliku, odaberemo file, export as, pričekamo malo da se ovo obradi. I evo ga, znači nakon što Photoshop ovo sve učita, stisnemo export all, možemo ga ostaviti u PNG formatu, jer ova slika je neki pola megabajta, stvarno nije velika. Export all, odaberemo desktop, čestica, save i to bi bilo to. Refresh i evo ga, znači čestica, znači naša slika je ovdje spremljena. Kao što vidimo kad uvećamo, ona je stvarno dosta dobre kvalitete i možemo ju koristiti dalje za neku prezentaciju ili bilo šta drugo.